Agya Koo Kumawood actor just all launching all be any mansion no just or the ne baba ebegina ne nchen a just all chira Ghana for nyina se ne baba etosu mienu ni aye friend Brego na or the no eto ne maame just say maame Brego eno na ne bayi wako grant interview na nsema or the two dwa no ebusuafo ai we esawa so ni tie na we de enye eni nini na ene se ochiram se ne papa Agya Koo chese on so ono ne talent na nyame edemano no se ombra wiase embeto nwum anaso ometwasini na ne papa emfoa so emma no na we unti na ama ne StepFather ai ne StepFather ena ejije no so ewo ne nwom a oye ni nemu na ebusuafo nsam ne de oka mebre efa Agya Koo hu mano entimi enka ni nyina mesre se ebehwe video papa metin in chain oye me stepdad ba me papa nkasa ono oye oti baby foforo okay ni din e de Agya Koo no boy papa no Agya Koo be Agya Koo no actor Agya Koo oyi movie wo Ghana Mizales Kuviado Pachai the legend Kengon o papa na Agya Koo Pachai as a media o papa na Agya Koo daddy Pachai papa no e dey na jere oh miss no o say no o check like last year obi in the house of front introducing me the house of front say the mansion last year obi in fie na no o introduce you say Seneba o baby Pachai sa oh when is the legend by the you know ajani oh na say na anyum de wawie any anyum na ka say wo jafie unso Agya Koo to no papa to no ana unim oh minimba ono no ontia siesa on me daddy na meneliti sisia on ne bia otinyom asia o encourage me mama yenyom ba ono ne de ontia siesa nti o papa Agya Koo mbe so obeto nyom how do you say like on pese me ba music industry ni or movie industry ni on be say obeba industry no either say obeyi senior na obeya nyo Pachai na wahu bibi wo mu wonyom to on sheho on sheho cry but onim so onim nyom to Pachai and osijai Pachai osijai na hweso ko school ana bia industry no ne ma bi wo bombe se ba be for intino o kasa na oh school ne de osemenko ba aside school ne crop per se industry me yima dream free so cry okay and you papa say tsadia me I'll find out but what can say Agya Koo papa kire say obese wo ko school na daache wo di bibi si wani so na wo de nwom na industry da sam to na wo pese wo ye den daache pese me to nwom like adwuma bia te say ewo industry nim te say nwom movie ye nini na me ya de wo minim acting minim nwom to oh nesenka apa no mo jana de wa peke pa bet industry nim so emu nyo sa ndi ono so se memem Pachai azem we there am say Agya no bebre no ya na de omo wo no mpese omo ma etrasa nti bia no so no so hwefre say ba bi omo na guys na say waye interview bia ka say na nka Nigeria kwa nye Mr. Ibu ankomo penaku no nti bia na ehu bi o say industry ne mu nyo nti ugbe wana bibi ba yewo eno nso e meje disa no so ho nje se de na wona na kan fa ho sisia wa sha da no atena se e de industry ne ho nkomo Pachai de okay ti ono an sha da nche nti ama wo hu ne reason ti o de ka se ben Pachai de wow say pese me yenyom no ba ono ohune say bia me ye office adwuma
na mete ho a eno kwa na like who say mama bidan kadachi no what to office bi na o manage nwuma bi na wa dress come na say industry some ne dey kan frame you ne sounds my papa mani je eno so hu committee ma yini na bom dia fine but me kase me jai nyoma wo me mu ache ebe yen me ya pa okay like ebe ham margin ti me so da ye pan say me hu wo baby kese se me to nyom ema obia ebo me din tietiem sana me hu say ugina domanim o na say your papa ye pepe o ba me hwe na so ntem say osaja be ndie just antena de ni na be nya kire me ya de mintimi nka je se bia go bia me hwe say na ha de ye se no papa said the legend angasa me be say me gidi say onim nyom to o de enye wa wo nyom a panum bi da wakoma so bia na yi lines bi na me hwe de almost a rough wedding. I've been through a lot. I know that people hate me. Then so me feel cry. I've been through a lot. I know that people hate me. But I'll keep loving those people. Ya ngo kroma na o ti trees a won ya de o ene o ma te like me kire se wa wo fo ya de se ya ngo kroma na utimi ka twi because me kai last year me call Georgia na me offer se ba ko ma afia Louisa me say ye mu be ense me see ye pa wa America ho wow oh on don't mean ka twi se o edu o country be no mo Aya, Ghana here. Me dem am sense form. Na the way we see one on the brofin. Oh. Other people hate and say, "Yeah, honey, you can't hate." But utini ma, brofin say that sir. Utini, ya ngo hada na ipandro. Oh, me kasa bebre, me asenten su bebre. Sa. Ntia. What a Peter. I didn't see a Peter. Peter. There's a way to everyone. Oh, I see. Ya wokroma. Patchway. Tu bube. Patcha de. And my fear bit. Mesra so be like video no na wa share ma afoforo nsa akebi. Wey any bragod Agya Koo ebanini. Aha eye attention TV. Yenya story foforo anase Agya Koo edemwae foforo bi eba. Attention TV ye de ba besom. Like video no na share ma me.